Meghan Markle je doživela veliki udarac od platforme Spotify koja joj se zahvalila na saradnji nakon samo jedne sezone. Meghan je na ovom servisu imala svoj podcast Archetypes, a nakon jedne sezone Spotify je saopštio da sledeće neće biti. Dogovorili smo se da prekinemo saradnju i ponosni smo na serijal koji smo zajedno napravili, naveli su Meghan i kompanija u zajedničkom saopštenju. Međutim, britanski mediji kažu da ovaj rastanak nije baš bio toliko obostran, već da je Spotify odlučio da otkaže emisiju Meghan Markle. Meghan i Harry su krajem 2020. s tom kompanijom potpisali ugovor od čak $20 miliona, ali bliski izvori kažu da Meghan i Harry nisu uspeli da isporuče ono što se od njih očekivalo. Tako da trenutno cela Britanija i Amerika bruji o ovome. Meghan nije otišla baš mirno, u poslednjoj epizodi podcasta je progovorila o nadimku koji su joj dali zaposleni i ostalim nazivima koji pokušavaju da zaustave žene, u kraljevskoj porodici naravno. Dok su Meghan i Harry još uvijek bili radni članovi kraljevske porodice, otkriveno je da je Meghan dobila nadimak teška vojvotkinja. Objavljene su tada i tvrdnje da bi Meghan svako jutro rano slala mailove s nizom ogromnih zahteva svom osoblju u palati. Pred kraj ove poslednje epizode, dok je razgovarala s jednom preduzetnicom, Meghan je rekla: "Nedavno sam razgovarala s prijateljicama i pitala sam ih o kakvim stereotipima misle da treba da razgovaramo o emisiji i sve su mi rekle da treba da razgovaramo o mom nadimku teška vojvotkinja." Potom je Meghan rekla da je čula citat koji će podeliti sa slušaocima jednog grčkog pesnika, a on glasi: "Postoje okviri u koje će neki pokušavati da vas uguraju kao i uloge i stereotipe koji će vam se dodeljivati, a koji nemaju veze sa osobom kakva jeste", rekla je Meghan i dodala: "Šta niste sve učinili da biste me pokopali?" Tako da, verovatno Spotify više nije želeo da sluša priče o kraljevskoj porodici, jer malo su već i postale bajate i dosadne. Meghan i Harry stalno pričaju kako su tretirani, a to je bilo baš već davno, tako? Svakako, supruga princa Harrya ne planira da odustane od snimanja podcasta, pa će verovatno svoje ideje ponuditi nekoj drugoj platformi. Sad pričaju svi da će ostati bez novca Meghan i Harry, pošto su izgubili ovaj posao, ali verovatno će da nastave sa dokumentarcima i ostalim stvarima, a šuška se da više nemaju šta ni da kažu, pa sada žele da poprave odnos sa kraljem Charlesom, Williamom i ostalim članovima britanske kraljevske porodice. Pa šta će se desiti, ostaje da vidimo. Šta vi mislite o ovome? Pišite mi u komentarima, lajkujte video i subscribeujte se na Trending.